This maunga eats people alive. Dogs, tourists, dads, maybe even Bruce Whitehall too. Ngā whenua tau tangata o Ururangi. Abandoned, out of bounds, and not an alien in sight. E matapai nei au, ko tētahi e whai ana kia wehe ngā uruwhetu nei I te maunga. Ke te mātaki tētahi. And here we have our local ghost whisperer, convinced the trees have eyes. Kau, ke waho rā tētahi mea. Ka pai, kia... Te? Oi! Hei te aha koe te ngahere! Bruce? Kati! He tata ana tāua. Tētaia. I te mataku koe. Kei te pai. Kahu. Kahu taihoa. Ka ngaro ia. I laro hai tatu. I konei koe. Woods, this one. And the Kahu. Oh, Tomai. Big Tomai saves the day again. Kahu, girl, I'm not interested. I've moved on. You should do. Oh. Oh, you guys, what are you doing here? Came to find you. Oh, me? God, you're obsessed. You soloed those traps. I don't remember. No, I was on the ground, and then I had something handy to take the edge off. I was just there, and I just kept passing out. So, but then the traps aren't yours. Oh, I just got there, and this happened. I mōhio rānei a Jackie I te haere koe ki hia. Nā reira. I think she did. Yeah. I thought you were supposed to be staying out of trouble. Meet my saviors. Bounded for life. Thank you both. Seems you're very lucky to be alive. That is, until Jackie gets hold of you. Thank you, I'll take it from here. Give me strength, he's big. This is the last thing I need. I wish he'd just... Should we call the police? I'll inform them. I'll handle everything from here, thanks. Wait. Oh. Thank you. Kēhua. Ko tēnā tō hoa. Tō.
you reckon they left him there on purpose? Yep. Koa he pauri tonu tērā. Ka whakamahia Alice. Ka whakawetia Bruce. Aha. Kāore e tuku kia whakararu tētahi i te whānau waiho. Pēnei i taku māma. Kahu. I should have told you before. Yeah. Ki tea tētahi troa, koara kaina i te tepua Jackie. He kōrero mō tō pāpā. Yeah. Ko te waitohu e Jackie. I mōhio ia. Nā tō pāpā i tohu, kia mutu, ngā mahi. Nāna i whakamana. Nā reira. E hari tō pāpā te he. No Jackie ke te mana. I te maunga. Ko taku pāpā. Nāna tāiwa I arahi kia Bruce. Pēi ata? Ai? I kaikau ai ua Jackie I tō pāpā. Ina kurautia taku māma. Heoi. I kite o taku pāpā. Nā reira. Ko Jackie te mea whakamutunga ki te kōrero ki taku māma. Kaore au. He ua o te whai tūranga waiwai I a rātou. Me huru katoa. Te tika, te katoa. Me kaua e huna. Kia kite a hoki e hara au I te nana kia. Pēnei I tā rātou e whakaaro nei. Ka. Not to me. Getting closer. I rongo nei a koe. Oh. You didn't have to. Is this it? It's a trade. Parental. She knows what happened to my mama. I'm sure of it. Oh, I'll just message you, okay? I kai nākau tō māma, ki tērā waka. Mahara nei au e kite au. E tētahi ko awawa, pātata ki te rāhui.
I toia au ki reira. He mea arahi pea. E te wairua o Mataara. Kāore koe i titiro. I tino parepare. Kāre i tae e au te heke atu. Me mōhio au. Haere koe, māku tēnei e kauia ki te prihimana. Kia tūpato. He aha pāu i kite. Tōna waka, I kitea ki reira, wāhi huna ana anō I waiho noa. Kitea tētahi pukapuka, I mōhio ia. She had evidence. I te tūtaki ia, ia Jackie. Kararu ko Mataara toka, aha koa nā Jackie Whitehall, tana tiramahi I tuku kia mate. Au ana ko te kaniawhia ki aia. Me taku mama, taku tāni tūmotu, ki pia rā ia ko ngā Whitehalls I whai pūtia ma te tuku para koiora tāoke ki te ngahere, kārere ki ngā wai. Koinei te wāhi whakamutunga I pai wātu ia, I mua I te ngarohana. Have you heard the story about the monster that we made? From murder and greed, and now he bleeds to send us all away. We tried to keep him secret, locked behind a door, but nobody there could hold him down. He's stronger than us all. Me tūpato koe ki a Bruce. Kei orite koe ki tō mama. O mate, Ka ngaro e rere kē tērā I te mate. Mōhio koe. Te rohi e te whare haumalu. Now the sparrows fly away, never to return. Lying on a dying land, we watch the mountains burn. shouldn't Jackie's office be cordoned off? Like a crime scene? Ka ngaro e rere kē tērā I te mate. Te rohi e te whare haumalu. It's not a secret anymore.